Day hakalas Minit, thep gol ulamin Yamal, rung sundon ke Barcelona, siya ke quarter final, haka Copa del Rey, bat ansa wanphai biang Cristiano Ronaldo, siya ke jingil kai Saudi Pro League, tengap diang sobhai pigi perlok siya ke channel, ladap sengotonat Khubor sport, wat benutan ban highlight iya ke video, lane bat subscribe, te hoi perlok haka jingil kun round 16, haka jingil kai Copa del Rey, apa dengan ke Barcelona persya ia ke racing ke Barcelona kalala ban kurnam job ha kan ke jingil kai da ke bakli kendu ia ke second division team ha kan ke jingil kai ke Barcelona kalala ban pelim ia kan ke second division team leng ba da Arlen not goal ia ke bali ban thep da Ferran Torres ke we but ke we na ulamin Yamal ha kan Minit ke ba kadu but dalang ba kan ke jing job ke Barcelona kal rong sendon siya ke quarter final haka Copa del Rey bat kabal pelang syuk ya ke Barcelona ban job ia gijing lekai hadu katwe sin in a row kabamot bakalala ban job hadu katwe teli gijing lekai klempat syarem kataru marbot bat ia ke jing kun final jong ke Africa Cup of Nation up den ke Senegal persya ke Morocco an saya lekai no haka sing Sunday aga por kat art siteng senya kat baka Al Nassr jong Cristiano Ronaldo kan sail ka Syai kamit aga por kat ui tik ka Man United kan sai kun persya ia ka Man City ka Real Madrid persya ia ka Levante